Nije sve u godinama iskustva koje neko ima. Nešto je i u kvalitetu tog iskustva. O preduzetništvu govori Edin Halilović, suosnivač Lilium Digital Communication Ltd. Kompanije i vlasnik kompanije mene ne interesuje s kojeg fakulteta ko dolazi. Da vam kažem najiskrenije, ne interesuje meni da li neko ima fakultet, jer većina mojih zaposlenih imaju toliko godina da ne mogu teorijski imati fakultet. Znači ono što oni rade i ono što je meni potrebno su specifične vještine. Znači to su praktične vještine iz razloga kojih ja njih angažujem, iz razloga kojih oni zarađuju mnogo više u jednoj godini nego što su njihovi roditelji možda zarađivali za 10 ili 15 godina. Kad pričamo, evo sad je to kao šlagvort, neko obrazovanje bila tema, znači potrebno je znati da vrijeme u kojem mi živimo ne traži od nas da mi imamo definirano visoko obrazovanje, da mi puno pametimo o tome, jel privatni fakultet, jel državni fakultet, što je neko društvo razvijenije, privatni fakultet su, ajde da kažemo, jači od državnih institucija, državnih fakulteta i to je normalno. Ja kao poslodavac, kao neko ko dolazi iz kategorije mlađih ljudi, apsolutno mene interesuje gdje su ljudi završili, ako govore engleski jezik, ako dobro vladaju tehnologijama i tako dalje. Naša firma ima u prvoj godini 15 zaposlenih, godišnji prihod od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, djelatnost je oglašavanja, a ključne tehnologije su Google i Facebook. Vi ste ranije slušali mnogo puta od ljudi koji se teoretski bave komunikacijama i koji vas savjetuju kako koristiti društvene mreže da biste dobili izbore i kako koristiti generalno tehnologije da biste dobili izbore. Ono što mi radimo za novac, što nas ljudi plaćaju korištenje znači tehnologija, to je Google i Facebook u prvom redu, ali puno drugih tehnologija, da bismo došli do kupaca, da bismo došli do kontakata, da bismo došli do birača, da bismo postigli najveći mogući doseg i frekvenciju naših poruka prema našim klijentima, a neki puta i naši klijenti su i političke partije. U kontekstu BH društva to možda i nisu neki rezultati, ali kad se uzme u obzir da je to kompanija koja je stara godinu dana, mi smo prilično zadovoljni s time kako radimo i šta radimo i smatramo da je dobra ta praksa koja će nam omogućiti dalji razvoj u godinama koje dolaze. Ono što bih ja htio vama danas reći, a to je, ajde da kažemo, neka tematika koja mene tangira kao osobu koja živi u državi Bosni i Hercegovini, kao osobu koja je u poslu, kao osobu koja ima interes za društvo u Bosni i Hercegovini, kao osobu koja hoće da vidi državu Bosnu i Hercegovinu u nekom vremenu u puno boljem stanju nego što je to danas. I ja se nadam da ovim zaključki koje mi imamo direktno iz rada i iz komunikacije s ljudima, da će biti korisni vama, da bi vi svoje komunikacije oblikovali na način da dobijete izbore. A ja se nadam ne samo da dobijete izbore, nego da provedete neke planove i politike koje ste definirali i da svi skupa popravimo ovo društvo u kojem mi danas živimo. Znači sve ovo što mi sad pričamo i naši nalazi, ajde da kažemo, su iz perspektive nekoga ko zarađuje novac, to jest neko ko mora da radi za zaradi novac, a ne iz perspektive nekoga ko troši budžetska sredstva. S te strane ja nekad nisam možda ni objektivan, neki puta ću ja biti zagovornik manjih poreza i tako dalje, ali se trud da budem, ajde da kažem, politički, ideološki nepristrasan u tom smislu i da dam nešto što je uravnoteženo. Kako mladi mogu dati svoj doprinos poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini? Mi smo rekli, sad čuli smo ranije da mladi su ograničeni u smislu sistemskih rješenja i ovoga i onoga. Ja ću vam reći iskreno, mladi nisu ni u čemu ograničeni. Znači, mladi nisu ni sistemski, ni na koji drugi način ograničeni iz razloga što su u mogućnosti da posluju na globalnom tržištu. To ne znači 100% da mladi nisu ograničeni. Ljudi koji imaju specifične struke vjerovatno će imati problema s državom Bosnom i Hercegovinom, odnosno s institucijama države Bosne i Hercegovine, ja sam ih imao. Prvu firmu koju sam osnovao bila u Londonu, nije u Bosni i Hercegovini. Znači, možda nije malo to smisleno i nije normalno i nije logično, ali meni bilo lakše da osnovim prvu firmu u Londonu nego u Sarajevu. Znači, tek nakon pola godine što sam radio u Londonu, osnovao sam firmu u Sarajevu, kad sam imao dovoljno novca i živaca i ljudi da se bave administracijom i da se bave, ajde da kažemo, komunikacijom sa državnim institucijama. Ali ipak, pored toga, ključni jedan faktor zbog čega mladi nisu ograničeni na tržištu Bosne i Hercegovine je taj što su oni imaju tehnologije na raspolaganju i mogu da nastupaju u međunarodnom tržištu, na globalnom tržištu koje je puno jače od Bosne i Hercegovine. Znači, svaka mlada osoba koja želi sebi budućnost bolju treba da razmišlja na globalnom planu. Ne treba da svoje kupce nužno traži na tržištu Bosne i Hercegovine ako ih ne može naći. Ne treba da radi posao koji podrazumijeva da mora da prodaje nešto na jahornju.
ako na Jahormi živi 100-300 ljudi, ako to nije dovoljno za dobar biznis, ako to nije dovoljno za obrazovanje. Mladi ljudi se danas neformalno obrazuju, puno korisnije vještine stiču direktno u komunikaciji s drugim ljudima, u praktičnom radu, u korištenju znanja, baza podataka i svih resursa koji su dostupni online. Znači sve što vi trebate mladim ljudima danas omogućiti da imaju internet konekciju, da imaju dobar device, da imaju neki laptop i da imaju usmjerenje u kom pravcu bi trebalo da razmišljaju. Znači nisu mladi ljudi ograničeni sistemski u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi su ograničeni svojim glavama. Zašto? Zato što su pod utjecajem svojih roditelja koji jesu ograničeni isto tako u svojim glavama. Koji možda dolaze iz nekog drugog vremena, iz nekog sistema i tako dalje, koji žele najbolje svojoj djeci, ali neki puta to što oni misle da je najbolje za njih nije. Znači vi, kao ljudi koji dolazite iz političkih stranaka, treba da pričate i da komunicirate one vrijednosti koje će mladim ljudima omogućiti da razmišljaju izvan okvira kako razmišljaju ljudi u Bosni i Hercegovini. Znači, u 21. stoljeću niko nema izgovor koliko godina da ima, da nije uspješan u svom obrazovanju, u svom poslu iz razloga što je vrlo jednostavno može da komunicira s ljudima iz Australije, iz Amerike, iz Japana ili bilo gdje drugo u svijetu, jer većina ljudi danas govori engleski jezik, većina ljudi imaju sredstva komunikacije, sasvim je normalno da ja večeras u 8 sati imam Skype sa djevojkom iz Atlante. Zašto? Zato što želim nešto da prodam. Ok, znači ja bih volio da političke stranke počnu da budu ti ljudi koji će početi da govore na drugačiji način, da ne kažu da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini ograničeni. Normalno da će biti stvari koje će biti potrebno uraditi da se ljudima olakša, pričat ćemo mi o tome, ali prije svega trebamo te neke barijere u svojim glavama da uklonimo. Kako mladi ljudi, tako i ljudi koji se bave mladim ljudima. E sad, šta konkretno trebaju mladi ljudi da radi? U Bosni i Hercegovini ima puno fakulteta koji generiraju nekakav stručni kadar koji nema baš priliku negdje da stekne praktičnu primjenu onoga što su naučili na univerzitetima. Zašto? Zato što pojedini nastavnici imaju svoje interese, fakulteti imaju svoje interese, ministarstva imaju svoje interese, političke partije imaju svoje interese i taj ko najbolje promovira svoje interese, on napravi praktično rješenje koje rezultira time da svake godine sa fakulteta izađe 15-20 hiljada ljudi koji ne mogu nigdje naći posao. Postavlja se pitanje ne da li je to privatni ili je to državni fakultet, nego da li taj fakultet ima smisla. Ljudi, ako imate fakultet koji nije u mogućnosti da na realnom tržištu, institucijama države Bosne i Hercegovine omogući praktičnu nastavu za svoje studente, slobodno ga ugasite. Nije bitno je li državni ili privatni fakultet, zašto upropaštavamo ljude koji završavaju na tim fakultetu. Dajemo im lažnu nadu da oni imaju neko obrazovanje, da imaju neki papir, zbog čega su oni sad Bogom dan da imaju plaću. To tako ne funkcionira. Znači, ljudi ako rade nešto što je korisno i potrebno drugim ljudima, imat će plaću i bit će sigurni u svakom pogledu. Ako izučavaju nešto što je prevaziđeno ili nešto što možda nije prioritet, onda će biti u problemu. Mi svi puno slušamo o kulturi, o ugroženosti, ne znam koji je narod više ili manje ugrožen u Bosni i Hercegovini. Ovdje su svi ljudi ugroženi. I ovdje nisu samo životinje ugroženi, ovdje nisu samo ugroženi ljudi drugih seksualnih orijentacija, ovdje su ugroženi svi ljudi. Zašto nemaju resurse za normalan život? Znači, ajmo razmišljati malo na takav način. Ali hajde, u vremenu u kojem živimo imamo mogućnost da naučimo bilo šta. Šta znači istraživanje i razvoj? Dobro bi bilo da mi koji razmišljamo o obrazovanju mladih u Bosni i Hercegovini, koji razmišljamo o mladim ljudima, koji razmišljamo o političkim strankama. Evo čovjek reče sve, stranke razmišljaju o mladim ljudima zato što stari ljudi umiru, jel, glasači, ne znam ja šta, pa onda imamo drugo mišljenje da mladi ljudi uopće ne izlaze na izbore, pa kako uopšte angažovati mladi ljudi da izađu na izbore. Kao i svaki drugi problem, morate ljudima dati interesantan sadržaj. Znači, morate ljudima dati nešto što njih interesuje, što ih zanima. Znači, morate to komunicirati na način kako ih to zanima. Nije sad bitno na to Facebook ili Google ili televizija ili to door-to-door kampanja ili bilo šta drugo. Morate im dati neku temu koja ih interesuje. Znači, zašto političke stranke konstantno forsiraju teme koje ljude ne interesuju? Iz razloga što odvlače fokus ljudi od stvari koje su bitne. Vi kao političari znate da kad su stvari vrlo jednostavno mjerljive, da svaka politička stranka nerado priča o tim stvarima. Vi imate diskusiju u Bosni i Hercegovini da li treba uvesti akcize ili ne treba uvesti akcize. Znači, o tome se pričalo pola godine, na kraju se nije uvelo, pa se hoće uvesti, pa se neće uvesti.
Postavlja se pitanje da li treba ljudima povećati poreze. A niko za to vrijeme nije izašao i rekao kako su potrošeni ukupni prihodi države Bosne i Hercegovine. Ili vi pričate o MMF-u od 100 miliona, a država Bosna i Hercegovina pravi 6-7 milijardi maraka samo po osnovu indirektnih poreza. Niko ne priča o tome. Znači, nemojte pričati o 100 miliona MMF sredstava od koga ko biva zavisi sudbina Bosne i Hercegovine. Ako sad ne dobijemo 100 miliona, svi ćemo pomrijeti od glave. To je apsolutno pogrešan fokus. Znači, vi kao političar treba da razmišljate da neko dođe tu i bude realan i kaže ljudima mi ćemo biti politička stranka koja će pričati stvari onakve kakve jesu. Nećemo pričati o MMF 100 miliona, nego ćemo pričati o prihodima države Bosne i Hercegovine od 15 milijardi maraka i kako su potrošeni. Ok. Istraživanje i razvoj u tom kontekstu najbitnija stvar, u tom kontekstu za budućnost Bosne i Hercegovine iz razloga što je to jedini način kako mi možemo biti konkurentni na globalnom planu. Niti imamo novac, niti imamo brojnost, niti imamo diplomatski utjecaj, ni bilo šta drugo. Jedino u čemu su ljudi diljem svijeta iz Bosne i Hercegovine pravo dobri jeste pojedinačno, znači pojedinačno istraživanje i razvoj. Vi imate prošle godine nagrađenog Bosanca u kampaniji Boeing koja ima 70.000 inženjera za najboljeg inženjera godine. Pa imate drugog Bosanca koji u Beču organizira najveću IT konferenciju u Evropi. Zašto? Zato što u normalnom sistemu ljudi daju rezultate. Zato što kad su posvećeni znanju, to jest istraživanju i razvoju, mogu da dobre rezultate. Ako vi kao političke stranke možete ovo uključiti u svoje političke planove, ako to možete uključiti u trošenje budžetskih sredstava, to bi možda bilo najpametnije i najkorisnije za ljudi. A ne da se priča o tome da li ćemo dobiti 100 miliona MMF-a ili nećemo dobiti. Na planu obrazovanja, znači vraćamo se na temu toga šta je važno. Ja kad zapošljavam dizajnera za web tehnologije i kad zapošljavam nekoga ko radi na vizualnim komunikacijama, nikad u životu ne pitam ljude ni koji su fakultet, ni jesu fakultet, ni dokle su, nego ih pitam da li znaju HTML5 i da mi pripreme 3 kreativna rješenja da vidim kako se oni vizualno izražavaju. Znači, treba staviti fokus na tome, iskoriste sve ljude koji imaju komunikaciju sa političkim strankama i utječu na politike univerziteta, da promijene prakse na univerzitetima, da to ide u pravcu vještina, da to ne bude u pravcu da mi ušminkamo plan i program i da imamo neka moćna imena i da pričamo neku teorijsku nastavu od koje niko nema koristi. A na stranu to što niko nema koristi, nego to ljude i ne interesuje. Znači, mladi ljude koji dođu na fakultetu, koji su izloženi globalnoj produkciji, znači izložen s jedne strane Hollywoodu u smislu show biznisa, s druge strane jakim produkcijskim američkim kompanijama koji proizvode sadržaje korisne i s treće strane globalnim kompanijama koji proizvode sadržaje koji su korisni za učenje i za znanje. Znači država se sad više ne natječe niti privatni sa državnim fakultetom, nego svi mi skupa se natječemo na globalnom tržištu sa svim drugim ljudima koji pravo dobro rade svoj posao. Znači ljudi pravo dobro rade svoj posao. Nama je na raspolaganju, kao nikad u historiji, mnogo podataka, znanja, resursa za učenje i svega toga. Sve što nam treba je dobra volja. Kroz historiju ljudi koji su vazda držali kontrolu nad svijetom su bili ljudi koji su imali znanje, dugo godina je to bila crkva, pa su onda ljudi dobili mogućnost da idu na univerzitete, pa onda najsretniji bio jedan od 10.000 ljudi koji je išao u Beč ili Istanbul iz Bosne i Hercegovine da se obrazuje. Danas može svako da se obrazuje, odgovorno tvrdim da može bilo šta nauči za šta postoji interes za relativno kratko vrijeme. Za pola godine, znači ljudi koji kod mene rade u kompaniji, obuku rade pola godine. Znate kako izgleda obuka? Postavljeni 5 linkova. Na svakom linku ima video, resurse, PDF, resurse i sve drugo gdje uče o tehnologijama. Nakon što to sve uradi, dobiju jedan ispit na kojem sve to stavljaju u kontekst biznisa. Da bi prošli na tom ispitu moraju imati skor od 85% tačnih odgovora. Kad dobiju taj skor, onda idu u praktično na sastanke s ljudima, razgovaraju, pripremaju kampanje itd. itd. Znači, način isticanja znanja i vještina su se promijenile. Mi sad pričamo o obrazovnom sistemu, o reformi obrazovnog sistema i o tome kako mi treba da se postavimo kao država. Mi kao država treba da se postavimo na način da podstaknemo ljude koji rade praktično u institucijama, da okreću svoje prakse u smjeru onoga što je aktualno u 21. vijeku. A kako će to biti definirano? Hoće li to biti jednim zakonom na nivou države? Hoće li to biti RS, hoće li federacija? Koliko će biti fakulteta? Hoće li biti privatni? Hoće li biti državni? Ljudi moji, pa mi se samo bavimo tim temama. Niko praktično se ne bavi tim temama, ni to koga interesuje.
U tom kontekstu i bolja veza, znači, institucija državnih i privatnih bilo kojih fakulteta sa tržištem. Znate zašto su privatni fakulteti tako cijenjeni i tako uspješni u Americi i u Engleskoj i zašto su školarine na tim fakultetima tako visoke? Zato što je Mark Zuckerberg, koji je napravio najbrže rastuću kompaniju na svijetu, došao s Harvarda. Nije došao s državnog fakulteta. Ali isto tako Larry Page, koji je napravio najveću kompaniju na svijetu, došao s državnog fakulteta. Znači nije došao sa Harvarda. Znači to su ljudi koji su fundamentalno promijenili način kako funkcionira svijet. Jedan je napravio najveću tražilicu na svijetu i pokrenuo internet, a drugi je napravio kompaniju za socijalnu interakciju najveću na svijetu. To su jedno kompanije koje mi radimo, Google i Facebook. Evo, to je super primjer u tom smislu. Čime smo stvarno ograničeni? Ograničeni smo u svojim glavama, ograničeni smo načinom kako učimo djecu, odnosno kako nas uče roditelji. Jer znate svi ove neke kao poslovice koje su na našim svim prostorima, vi ste svi čuli za to. Kaže, ko visoko leti, nisko pada. Naravno da ima neki kontekst u kome to ima smisla. A znate šta vi učite time svoju djecu? Nemojte biti ambiciozni. Nemojte misliti da ikad išta u životu možete napraviti. Budite mediokriteti. Uvijek gledajte da se uklopite, samo da se provučete koliko toliko. Dobro je biti 14 i važno je učestvovati, nije važno pobijediti, to su budalaštine. Znači, ljudi moji, nije važno učestvovati, važno je pobijediti. Ako izađete, učestvujete, budete 39 i niko vas se ne sjeća. Apsolutno nije važno šta ste vi radili i koliko ste se trudili. Samo ako budete prvi, onda je važno šta ste radili, da će svi gledati u vas šta ste vi radili, pa i oni to isto da rade. Znači, način kako mi pričamo međusobno, način kako učimo svoju djecu je jako važan. Zato što u njihove glave stavljamo u kontekstu u kojem oni razmišljaju i rade i žive. Ako kažete ljudima ko visoko leti i nisko pada, nikad to dijete, ako usvoji tu poruku što je prirodno da usvoji od svog roditelja, neće biti izvrsno ni u čemu. Znači, nikad neće biti izvrsno ni u čemu. Nemoj da budeš najglasniji u razredu. Jer znači šta to znači? To znači šuti, ne talasaj. Evo svi vi iz političkih stranaka znate šta znači ne talasaj. Znači, nemojte imati nikakvo mišljenje ni o čemu. Znači, budite neka amorfna masa. Nemojte da ukazujete na loše stvari. Znači, da bi društvo bilo zdravo, potrebno je da ljudi kritički osvrnu se prema sebi, a i prema svima drugima. Znači, ako je nešto loše, ono je loše. Ja koliko god da tebe volim, ja moram reći da je to loše. Znači, efikasnost političkih stranaka u državi Bosne i Hercegovine je loša, niska, nikakva. Znači, nema veze što su ljudi u političkim strankama pametni. Nesumnjivo da su i ljudi pametni. Očigledno naši ljudi dobro funkcioniraju, u takvom sistemu funkcioniraju i ostaju i preživljavaju, što graniči s nemogućim. Ja znate, kad ljudi dođu u Bosnu i Hercegovinu, pa gledaju statistike, gledaju šta se dešava u praksi, kako živimo i šta jedemo i šta vozimo i koliko para pravimo, da im je to najveći šok u životu. Jer nikom nije jasno kako ljudi sa 750 maraka u Sarajevu žive bolje nego ljudi sa 4.500 funti u Londonu. Znači, nisu ljudi uopšte glupi, nego sistem je loš. I kad je loš, mora se reći da je loš. A ako ja kažem da ne talasam, ja ću reći da je dobar. Zašto? Zato što sam ja dio sistema. E sad, to je neka moralna dilema koju mi svi moramo sve postaviti. Kud si tu i mali mujo. Jer znate, ste gledali na Discovery, National Geographicu, kad krenu ona krda gnua da padaju u rijeku gdje jedu krokodili. Znači, uđe unutra 4000 gnua, svakog 10. pojedu krokodil. Tu je 300 krokodila. 400 gnua bude pojedeno za 5 minuta. Ja znate zašto 7539 gnu ide za ovim prijetnim? Zato što je govedo. Zato što je govedo. E to nas uče ljudi. Kaže, pusti tuc, tu i mali mujo. Pa kad svi tuc krenu da preskaču rijeku, onda idem ja, logično ću na roditelj tako naučiti. Znači, ja apelujem na vas, vi sa mladim ljudima koji radite u političkim strankama, vi prema svojoj djeci, vi sa ljudima koji vas okružuju, komunicirajte stvari koje su potrebne njima u glavi, da poslože stvari koje će im omogućiti da budu produktivni, da budu dobri, da budu jaki, da budu najbolji i da budu izvrsni i da vode u svakom smislu. Ko što možda u sportovima timskim ljudi iz regiona pokazuju. Evo, Slovenija i Srbija su igrali finalu košarca evropske, ove neke lige, kako god da se to zove, ja nisam neki fan sporta. Šta to znači za političke stranke? Evo ja sad ovdje vidim da su ljudi iz lijevo orijentirani, desno orijentirani političkih stranaka i svako ima neku ideologiju u koju vjeruje. Ja možda vjerujem da treba u nekom futurističkom društvu da nema poreza nikako. Neko vjeruje da treba svima omogućiti socijalnu zaštitu, zdravstvenu,
da treba ljudi što više para prave više poreza da plaćaju, nije bitno. Ono što je važno da ljudi u Bosni i Hercegovini ne znaju razlikovati političke partije na osnovu ekonomskih politika. Ono što je normalno u svijetu i ono što je glavna podjela političkih stranaka u svijetu su ekonomske politike. Znači u Engleskoj su to konzervativci i laburisti, u Americi su republikanci, demokrati, ne znam drugim strankama kako je to i kako. U Njemačkoj je to CDU, CSU s jedne strane, socijalisti s druge strane. Znači u Bosni i Hercegovini konzervativne stranke su socijalističke od socijalističkih stranaka. A socijalističke stranke su na momente konzervativnije od desnih stranaka. Znači prvo vaši birači ne znaju za šta se vi zauzimate. Na momente SDA, uzet ću primjer, SDA je najjača stranka u federaciji koja je desno orijentirana, desni centar, je više socijalistička u svojim politikama nego što je to SDP. Znači prije svega trebate vi sami unutar političkih stranaka da definirate šta su vaše ideološke vrijednosti. Jer ne može stranka koja je desnog centra da uvodi najviše ljudi u socijalna davanja. Bez obzira što je to ok, što to dobija izbor. Znači jednom kad fino definirate i kad se okrenete toj svojoj publici, ljudi će reagirati na to. A ako im šaljete konfuzne poruke, normalno da neće reagirati. Ako i ne znaju šta je to ekonomska politika. Ok, svi mi pričamo. Jer znate šta meni kaže moj rođak koji je iz zdravstva kad me zazna zato što sam ja ekonomista. Kaže, u državi Bosni i Hercegovini najviše ekonomista na svijetu po glavi stanovnika i najmanji GDP u Evropi. Jel' tako? Zašto? Zato što ispada onda ekonomisti ne znaju da rade svoj posao. Jel' to stvarno tako? Pitanje je da li je to tako? Ili možda političke stranke nemaju dobre ekonomske politike ili ih imaju, ali ih ne provode u praksi. Možda im je jednostavnije da postave direktora u javne firme i na taj način osiguraju sebi glas. Ok. Dolaze nove generacije, koriste nove tehnologije, to vam je govorio o Facebooku, o Google, o YouTube, o Snapchatu, o svemu. Koji je kanal komunikacije, nebitno je. Bitno je za vas da vi znate da ti ljudi puno više, veći su konzumenti podataka, puno bolje su u prosjeku obrazovani za svoje godine od ljudi koji su živjeli, ne znam, ranije i od ljudi koji sad trenutno vode političke stranke, bez uvrede za bilo koga. I vrlo teško će biti istom logikom dobijati konstantno izbore, zato što su ljudi više i više obrazovani, više i više sposobni, više i više pametni i ne može šuplja priča da prolazi konstantno isto. I bez obzira što većina ljudi koji su stariji glasaju i ovi ljudi koji su sad mladi postaju stariji i sve više i više glasaju. Znači potrebno da promijene političke stranke svoju komunikaciju, da ona bude više konkretna, da bude više mjerljiva, da vodi kao odgovornost. Znači, prva politička stranka koja u Bosni i Hercegovini usvoji taj princip odgovornosti koja kaže ako nismo uspjeli za ne znam koliko vremena da riješimo pitanje vodosnabdijevanja u Sarajevu, ja dajem ostavku. Prva stranka koja uspije to da usvoji, na sljedećim izborima će pomest na izborima. Zato što je to ljudima nevjerovatno, to nisu nikad vidjeli. Da neko kaže ja sam odgovoran, evo dajem otkaz. Evo uzeo sam bez primjer, Aci, izvin, molim te, neka, ovdje smo, ja. Pa rekao je da će, a isto su rekli puno političara prije toga šta će biti. Svi političari govore šta će biti u budućnosti. Ok, to za razne stvari kažu. Znači, promijenit će se to stanje, ljudi će početi da vode računa o tome, ljudi imaju digitalne zapise, izvlače linkove vaše intervjue od prošle godine i mijenjaju se stvari. Znači, nije više ko ranije, rekao sam prije 4 godine, niko se toga više ne sjeća. Ok, možda bilo dobro da neko od političkih stranaka bude hrabar u tom pogledu da usvoji te neke stvari koje podrazumijevaju odgovornost u radu. Gore e-mail iz razloga što volio bi da ako neko ima da nešto piše, može slobodno da piše na formalan način, a i volio bi da se pokrene neka diskusija, evo ako imate pitanja, ja sam na raspolaganju. Prvo pitanje, da li, samo da potvrdim teoriju sa prošlog govora, da naše škole nisu, znači naše obrazovanje nije, ajde da kažem, napravilo jedan sistem vrijednosti da poslodavac vjeruje da je osoba koja dolazi da se zaposli stekla te vještine. I zbog toga u vašoj privatnoj firmi ovdje u Sarajevu vi imate, naravno, kao prijemni probni rad, jer ne vjerujete u tu diplomu koja i sasvim vam je svejedno da li je ona sa državnog
univerziteta u Sarajevu, Banja Luci, istočnog Sarajeva, nije bitno, jer da li ta osoba nema 3 razreda srednje škole. Sad je moje pitanje. Znači, samo potvrđuje onu teoriju da vama trebaju vještine, a ne ono što piše. A u Londonu kako je? Znači, da li je isti proces u Londonu ili kad neko dođe sa diplomom jasnog fakulteta, multimedijalnog dizajna, vi znate da je to ustanova koja kad izda tu diplomu da ta osoba sigurno ima te vještine. Ili imate isti princip u Londonu i Sarajevu? Evo ovako, prvo ću na prvo pitanje dati odgovor. Znači, ja kad sam završio fakultet, završio sam ekonomski fakultet univerziteta u Sarajevu koji je, ajde da kažemo, bolji univerzitet i bolji fakultet na univerzitetu u Bosni i Hercegovini po nekakvom renomeu, rejtingu, po akreditacijama, etc. Ja kad sam završio isto u poslu nisam znao ništa, da vam kažem najiskrenije. Došao sam u firmu, zaposlio sam se, više sam učio kroz praktičan rad nego što sam to znao, pa ja tako i ne očekujem da bilo koji fakultet meni donese nekoga ko će biti kadar da radi nešto. Iz razloga što fakultet radi se 4 godine, prije godinu dana je prestao Flash, postao je HTML će biti još pola godine i to je to. Znači, stvari se puno brže dešavaju nego što fakultet teorijski može da odreaguje sve i kad bi reagovao. Što se tiče toga, ja uopšte ne očekujem, nije to pitanje da ja ne vjerujem fakultetima da su to dobra i pametna djeca. Nego naprosto ja ne očekujem da oni imaju te vještine, nego ja više interesujem se za njihove navike, za njihovu motivaciju i druge stvari, zato što ja znam da ih moram staviti u proces obuke da bih imao kvalitetnog radnika. Što se tiče Londona, situacija je ista, nije to ništa drugačije. S tom jednom razlikom da u Londonu fakulteti imaju puno dužu tradiciju, generalno u UK-u, tradiciju networkinga na nivou samih univerziteta. I to praktično znači da neko ko upadne na Oxford, Harvard, nebitno, evo Harvard američki, nije bitno, da će biti u prilici bit će u prilici da razgovara s ljudima koji mogu otvoriti vrata na poljima raznih. Znači, tu se više sad radi o komunikaciji sa biznisom, o networkingu, o nekim drugim dimenzijama koje su važne od samih vještina. Na kraju krajeva to s fakultet koji puno generiraju akademskih znanja. Nisu to sve fakultet koji se praktično koriste za biznis, imaju oni centre istraživačke razvoja, ali to je opet u okviru institucija država. Znači, situacija što se tiče toga kod nas nije ništa drugačija nego bilo gdje drugo. I to je sasvim normalno i to mi s tim treba da ulazimo uopće u raspravu o fakultetima, univerzitetima, znajući tu činjenicu. Puno važnije od toga kako je institucionalno riješeno je šta mi u stvari radimo na fakultetima. Mi hoćemo da naučimo ljude da uče i da brzo reaguju. Jednostavno to je potrebno na tržištu. I onda će se oni lako uklopiti u bilo koju tehnologiju, bilo koju vještinu ili nešto drugo. Okay. Čestitam Edine, vi ste baš zatalasali dobro. Hvala. Ja ću jedan komentar, a jedno pitanje. Komentar vezan za poduzetništvo i obrazovanje. Ja sam isto imao priliku lično primiti nekoliko stotina ljudi u vlastitu kompaniju i u biti komisije koje sam ja imenovao i na osnovu čijih izvješća sam odlučivao je uvijek bio smjer da se vodimo vještinama, a ne papirom koji je neko donio. Ali prirodno je da svi mi se usklađujemo s onim što se vrijednuje u svemu, pa tako i u obrazovanju. Znači, oni koji odlučuju o zapošljavanju ljudi, oni utvrđuju kriterije šta se vrednuje, a onda svi drugi nastoje se uskladiti sa kriterijima. Pa onda sam imao priliku razgovarati sa puno mladih ljudi sada koji kažu, šta bi se ti obrazovao, pa kaže, ja bi najradije za člana nadzornog odbora, ja bi najradije imali neka, pa kaže, kako se to najlakše završava, pa kaže, na neki fakultet kupiš diplomu i odeš tamo, nađeš vezu i postaneš, i to je onda najatraktivnije. Rijetko koga sam susreo koji je kazao, ja bi na neki fakultet gdje daju jako dobra znanja, jer bi mogao negdje se zaposliti gdje traju dobro znanja. Gdje? Pa skoro nigdje, možda u nekoj privatnoj firmi, a nije jako malo i oni su i rizični u ovakvim uslovima. Znači, kad se promijenu kriteriji vrijednovanja, onda će se svi uskladiti prema tim kriteriji vrijednovanja. A danas se svi oni koji se žele obrazovati točno usklađuju prema onima koji odlučuju o vrijednovanju. A drugo pitanje, koji su uvjeti, koji su uslovi jedine da ti budeš na listi za izbore, jel? Ako možemo dobiti neki odgovor, on možda je malo iznenađujući, znači čisto da vidimo kako ljude
koji ste kao vi, koji razmišljaju, dovesti u poziciju da kaže, evo ja sam kandidat, da li nezavisni, da li u nekoj stranci i tako dalje. Evo, vi ste rekli o sistemu vrijednosti, jel, ono, kako ljudi definiraju inteligenciju i da se ljudi brzo prilagođavaju na neke okolnosti u kojima se nalaze. Znači, nisu mladi ljudi, jesu, ali nisu krivi zašto razmišljaju da žele u nadzorni odbor i zašto im nisu bitne vještine, oni su to vidjeli u praksi da to prolazi. Znači, dobro je ljudima koji su unutar sistema i dobro je ljudima koji imaju tu, ajde da kažemo, formalnu zaštitu. A nije dobro ljudima koji imaju vještine, tako je bar u Bosni i Hercegovini. Ako odu u Njemačku, možda će im biti bolje. Tako da oni u stvari reaguju na ono što je sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Reagujući na sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini, ja bih morao konstatovati da je bilo gubljenje vremena za mene da se bavim politikom u ovim godinama. Znači, ja mislim da je potrebno prije svega da neki svoj biznis izgradim na nivo na koji mislim da je moguće da ga podignem, a to je puno veći od sadašnjeg, to je broj 1. Broj 2, ranije sam imao komunikaciju s mladim ljudima na planu, ajde da kažemo, političkog djelovanja omladine u Bosni i Hercegovini i nisam dobio baš neke ohrabrujuće, ajde da kažemo, odgovore s druge strane, da bi ja mislio da je za mene pametno da uložim određeno vrijeme u to. Znači, ne radi se uopće sad o nekim uslovima da bi ja bio na političkoj listi, nego naprosto mislim da nije pametno da ja trošim vrijeme na to. Tako da ja to uopće ne razmatram. Možda kad bude bilo prošlo 10 ili 15 godina, kad ne bude imao šta dokazivati u biznisu, ili možda kad se umorim od toga, ili možda kad bude mislio da ću veći benefit ljudima donijeti baveći se politikom, možda se ja tad baviti politikom. A tad će vjerovatno biti neki uslov, ali ja ne znam koji su to sada. Pošto prvi put javljam da se predstavim kratko, moje ime je Lana Prlić, potpredsjednica sam Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Edine, prije svega, ja čestitam na hrabrosti kao jedna mlada osoba koja je pokrenula svoj biznis u ovoj državi i na kraju krajeva preživjela u tom biznisu. Ovo govorim kao mladoj osobi u današnjoj Bosni i Hercegovini. Ja sam stvarno saslušala sve ovo što si pričao i vjerujem da mi imamo problema u obrazovanju, počevši od osnovne škole, srednje škole, pa na kraju krajeva je danas i fakultete. Znači, mi još uvijek živimo u podijeljenom društvu, živimo u društvu, imamo 2 škole pod jednim krovom, a na vrhu te zgrade imate United World College, i gdje dolaze mladi iz čitavog svijeta. Znači, mi smo zaista država nekih, ajmo reći, nekad smiješnja, nekad bogami i tužnih stvari. Mi smo, ne znam koliko ste upućeni, ne znam koliko ste ti jedine upućeni, mi smo nedavno napravili jedan plan za mlade. Mene je imenovalo predsjedništvo moje partije da budem šef radne grupe za izradu plana za mlade koji će biti dio izbornog programa Socijaldemokratske partije za izbore 2018. godine. Imamo tu 8 politika. Između ostalog, jedna od tih politika, znači imamo i obrazovanje i zapošljavanje. Ja bi zaista volila kada bi mi mogli i tebi poslati taj program. Znači, to program nije koji je došao u finalnu verziju, već je to, znači, draft još uvijek programa, da neko iz prve ruke može dati neke sugestije i tako dalje. Znači, evo, samo ću te prilike nabrojati što mi tu imamo. Znači, imamo prvo radno iskustvo za sve mlade ljude. Ti sam rekao i ovdje su neki isto rekli da mladi nemaju iskustva kad se prijavljuju. Ja sam, evo, prva ja. Znači, diplomirala sam, magistrirala sam kao jedna bolja u klasi, međutim, negdje sam bila prekvalifikovana, negdje sam bila osoba koja nema dovoljnog iskustva. Kako ću imati iskustva kad mi niko ne pruža to iskustvo? Znači, to je prvo radno iskustvo mladim ljudima, godinu dana da mogu položiti pripravnički. Zatim, finansiranje start-up biznisa za mlade. Imamo super primjer, recimo Networksa u Sarajevu koji radi super zaista taj posao i mnogo nekih drugih stvari koje mislim da nam tvoja pomoć, odnosno pomoć ljudi kao što si ti koji sam radi na tim stvarima, zajedno sa timom ljudi, pomoći da to što bolje bude. Hvala. Biće mi zadovoljstvo. I drago mi je da ima neko iz političkih partija, da se stvarno interesuje, pošto često puta imate asocijacije poduzetnika, imate i neke asocijacije ljudi koji su u biznisu duže godina, pa više nisu poduzetnici, koji imaju neka svoja mišljenja, ideje, to su više interesne grupe koje možda su okrenute prema porezima. Ja bih volio da sve političke partije suštinski osnovno šta to ljudi iz privrede traže, šta to ljudi iz privrede žele, pa da onda možda na neki način djeluju u tom pravcu.
Ja bih volio da to bude tako, bojim se samo da nekad interes se ne poklapa između biznisa i političkih stranaka iz razloga, evo, stvari kako funkcioniraju u Bosni i Hercegovini, ali je to upravo prilika za, recimo, za manje političke stranke koje nisu na vlasti, ili koje možda u ranijem periodu nisu uopće bili na vlasti, ili možda u skorije vrijeme nisu bili na vlasti, da promijene taj način funkcioniranja političkih partija i da onda kroz neke rezultate koji iz toga proizilaze i kroz, ajde da kažemo, komunikaciju ljudi koji budu imali koristi od toga, dođu do novih glasača, eventualno dođu do pozicije u vlasti i tome slično. Još samo jedna rečenica. Ovo nije... ovo nije, znači, neka promocija ili nešto što... Ja se zaista ponosim tim projektom, znači nešto da lažem da kažem da se ne ponosim tim, jer smo mi zadnjih 9 mjeseci zaista jako puno radili na tome, ali Toma je o tome priča. Znači, mi iduće godine, 2018. godine, imamo ljude koji su rođeni 2000-te, izlaze na izbore. Mi imamo 80.000 mladih ljudi koji su napustili ovu državu. To su mahom IT stručnjaci, medicinsko osoblje i tako dalje. Znači, cijeli dan vrtimo tu priču, kako priču mladim ljudima, mladim generacijama, oni odlaze. Znači, nije problem promocija i treba. Možda jedna politička stranka u tom smislu radi dobar posao, ljudi to ne znaju. Znači, možemo mi imati super program, znači nije per se promocija problem. Promocija podrazumijeva jedan neminovan korak u distribuciji nekog proizvoda, ideje, usluge ili bilo čega drugoga. Zato i ne trebamo mi razmišljati da je problem ako neko nešto promovira. Kad se nešto dobro uradi i treba da se kaže, jer drugačije ljudi neće znati, zato i neće valorizirati. Ako se i promijeni ovaj sistem vrijednosti, o čemu je gospodin govorio, a ako mi budemo radili nešto unutar svojih okvira i ljudi ne budu znali za to, onda se postavlja pitanje šta je tome svrha. Tako da ne mora promocija sama po sebi da podrazumijeva nešto loše, naprotiv. Tako da ja razumijem da je to suštinski problem društva Bosne i Hercegovine, demografski tokovi općenito u Bosni i Hercegovini jesu problem ovog društva, ali upravo iz tog razloga je promocija potrebna da bi se, ako smo nešto skontali pametno da uradimo, da to stvarno uradimo, da to ne ostane samo neki plan, program političke stranke. Još pitanja imamo? Dobro večer svima, moje ime je Dario Ivanović, trenutno sam na funkciji direktora projekta Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom i projekt menadžer CCI-a. Prije svega hvala na pozivu i hvala na fenomenalnim prezentacijama. Ja se ne sjećam da sam u kraće vremena u jednom danu bio na toliko zanimljivih i dobrih prezentacija. I želio bih se samo osvrnuti na dvije stvari, ono što ste vi u svojoj prezentaciji rekli. Prva je da papir nije bitan privatniku, i to je tačno, ali je bitan državi. Dakle, desila se jedna potpuna zamjena teza. Oni koji dolaze iz javnog sektora, iz političkih partija, napadaju privatne fakultete, ali istina je u stvari da privatni fakulteti primarno niču jer se vlast ponaša neodgovorno. Dakle, ti ljudi dobijaju diplome samo zato da bi bili zaposleni. Priča o privatnim javnim fakultetima, slažem se u tome, deplasirana. Dakle, znanje je dostupnije nego ikad. Živimo u boljem periodu u historiji čovječanstva nego što je bio ikad. Dakle, onaj ko želi da naučit će to i sa fakultetom javnim i sa privatnim ili bez ikakvog fakulteta. Ali ono što ste rekli da će, sad idem na drugu temu, ljudi birati drugčije zato što su vremenom pametniji, više obrazovani, što je sve vidljivije, što je sve dostupnije, što se lako vratiti u vremenski tok pa vidjeti šta je ko obećao i da li je to učinio. Mislim da mi imamo drugi problem u ovoj zemlji, a to se, ili definicija toga je data nedavno u zadnjih godinu dana ili nešto više. Ja mislim da je čak i izašlo sa slučajem Makedonija, a to je da mi živimo zapravo u zarobljenoj državi. Dakle, mi živimo u državi u kojoj 200.000 ljudi radi u javnom sektoru. Dakle, govorim o javnim institucijama, javnim kompanijama, vanbudžetskim fondovima, javnim ustanovama. Ne želim reći da su svi ti ljudi zaposleni nekom vrstom pogodovanja, ali dobar dio njih jeste. I problem je što je ta politička korupcija ušla u to da više mi u ovoj državi ne pričamo o tome da političke partije postavljaju direktore ili one najodgovornije viši menadžment, nego postavljaju jednostavno sve od čistača do direktora. I to je razlog zašto mladi ljudi odlaze. Dakle, 200.000
zaposleni u javnom sektoru, 50.000 članova biračkih odbora koji su stranački ljudi, 60.000 stranačkih posmatrača, 30.000 kandidata, 4.000 direktnih pozicija koje se dobiju na izborima i 12 milijardi maraka na godišnjem nivou javnog novca. Dakle, to je plijen, ali to nije samo plijen političkih subjekata, već je ogromna glasačka mašinerija. Ako to pomnožite sa prosječnim brojem članova domaćinstva, što je 3,2, vi dobijete zaista 800.000 do milion ljudi stabilnog biračkog tijela koji će zbog toga što je platilo zaposlenje, pristalo na određen ustupak, ima mizerno socijalno davanje jer je ne zaslugama uvedeno u tu kategoriju, ili je prekršilo zakon u jednom trenutku pa ga stranke sada drže u šaci, zapravo uvijek isto glasati. I ono što je najveći problem pored toga je što vas stranke uopšte ne slušaju. Prije svega vas, preduzetnike, ljude koji zapošljavaju, koji plaćaju ogromne poreze. Ali ne samo vas, nego i građane. Dakle, stranke se ponašaju zatvoreno, elitistički. Oni služe samo da u tom krugu ljudi jedni drugima tapšu po ramenima i govore kako su dobri. Dakle, vi kad govorite tim strankama i kad ima naizgled prostora da vas slušaju, oni vam ne vjeruju. Ne vjeruju to da imate pogrešnog političkog lidera, ne vjeruju to da je pogrešan način izbora tog čovjeka koji je za Boga upropastio tu stranku, da imate nekarizmatičnog lidera, da imate čovjeka koji se ne snalazi i slično. Ne vjerujem vam zapravo ničemu. Hvala. Ja, nažalost, ne mogu da se ne složim sa svime što ste vi kazali, nego se trudim da ovaj dio problema na koji mi na neki način možemo utjecati, da posmatramo taj segment stvari i da pokušamo djelovati u okviru toga šta možemo da promijenimo. Ja, nažalost, ne mogu promijeniti, a ne možete ni vi, pretpostavljam, tu činjenicu da mi imamo 200.000 ljudi, ne znam koliko hiljada ljudi u javnoj službi, na ovaj način, ne računajući možda ni ove javne kompanije. I razumijem da je pritisak na javne prihode iz tog razloga. Ja ću vam dati primjer iz prakse, iz svoje prakse. Meni porezni savjetnik, znači čovjek koga ja plaćam da formira knjigovodstvo, da formira financijske izvještaje u mojoj kompaniji, da ne bih plaćao kazne i poreze koje ne moram naplatiti, meni kaže doći ti inspekcija, on će doći da ti nešto napišu. Kaže, on će ti moraju nešto napisati, moraju neke pare donijeti. Znači, kad ide, kaže, promet što si napravi, oni moraju neke pare napraviti. Pa dobro, je li ima zakonska osnova da napravi neke pare, to je da uzmu od mene neke pare ili nema, to pitanje niko ne postavlja. Meni je žao da je to tako, ali evo ja se trudim da gledam na stranu onoliko koliko mogu da utječem. Ja u mikroprostoru, to jest u svojoj firmi mogu da utječem. Mi ne znam koliko ljudi unutar političkih stranaka mogu da utječu i volim da razmišljam i govorim u tom smjeru. Ja sam u osnovi realista i razumijem da će ljudi zbog sigurnog radnog mjesta glasati kako će glasati, ali opet nešto ne vjerujem da je to kompletan broj ljudi u Bosni i Hercegovini. Ja opet mislim da većina ljudi u Bosni i Hercegovini su pošteni i radini ljudi koji hoće da rade i koji hoće da mijenjaju stvari. I onda bih ja volio da mi se njima obraćamo, da se ne obraćamo ljudima koji su davno pristali na to da budu dio neke formule, da budu pljuni u nekoj priči, da na taj način krčme javni novac. Mi normalno tu ne možemo ništa promijeniti, tu ne može niko promijeniti osim onoga ko upravlja državom Bosnom i Hercegovinom, to su vladajuće stranke. Oni nemaju interes da to promijeni, neće promijeniti sad dok im je dobro. I što je opet normalno razmišljanje. Ali ja trudim se da gledam na ovu stranu gdje ima mogućnost da se nešto uradi, ako pola ljudi ne izađe na izbore, ako pola ljudi izađe na izbore i izaberu tako kako izaberu, ako i ova druga polovica izađe na izbore pa bude imala drugačije mišljenje, to će onda imati neki efekat na državu u kojoj živi. Eto, to je, slušam. Svima, ja sam Marin Kušanje, naša stranka. Samo vrlo kratko pitanje. Pošto mladi vrlo veliku većinu stvari gledaju kroz materijalnu korist, isključivo vlastitu, osobnu, zanima me da vas itko od njih upitao, može li volontirati kod vas? Znači, bez ikakve novčane naknade da postane iskusniji čisto radi samoga sebe, a ne radi društva. Jeste, bilo je tih slučajeva. Znači, ljudi se javljaju redovno i sa prijedlogom da rade praksu i da volontiraju u okviru fakulteta. Nije da nema tih primjera, svakako ima tih primjera. Ja se isto osvrnuo na to da se ljudi vode materialistički i to je isto normalno. Prirodi čovjeka da brine o sebi i da se trudi da osigura svoju egzistenciju. Znači, ono što je problem da nema alternative ovome što je praksa u Bosni i Hercegovini. Normalno da ljudi hoće da imaju plaću, da kupe sebi novo auto, da imaju stan i da odu na more, to je normalno.
Ja nikoga ne krivim što je to tako. Problem je što ljudi nemaju dobru alternativu, što oni faktički budu dovedeni u situaciju koju misle da nema izlaza za njih da pošteno rade. Nego misle da je jedini izlaz to da gledaju političku stranku i da dobiju neki posao u javnoj službi. Znači to je ono što mi moramo promijeniti. Onog momenta kad mi omogućimo ljudima uslove u kojima će pošteno zarađivati, pogotovo kad budu više zarađivali u privatnom sektoru, prestaće problem sa zapošljavanjem javne službe. Nažalost, to sad nije trenutno slučaj u Bosni i Hercegovini, ali evo trudimo se da kroz ja ću vam dati super primjera iz Sarajeva, iz IT industrije. Ne znam da li znate da najveća platforma za učenje, za komercijalno učenje na svijetu se zove Udemy. Broj 1 predavač, broj 1 znači osoba sa najvećim brojem studenata na Udemy, na globalnom planu je čovjek iz Sarajeva. Znači ima preko 450.000 studenata koji skupi 1, 2, 3, 5, 10 kurseva, nebitno čega. Znači imate kompanija iz Sarajeva koje imaju startupe koji izlaze na IPO na Frankfurtskoj berzi. To je najveća financijska institucija u Evropskoj uniji. Znači imate takve firme. Imate firme koje iz Sarajeva firme rade razvoj softvera za Apple i za Facebook i za Google. Znači to što mi možemo uraditi, te su firme u mogućnosti ponuditi svojim ljudima veće plaće od plaća u javnom sektoru. Iz tog razloga sad ljudi misle da je popularno da budu i programeri, i grafički dizajneri i sve ostalo. Znači onog momenta kad ljudi budu razumjeti da će svoje materijalno stanje bolje osigurati kroz obrazovanje u pravcu zapošljavanja u privatnom sektoru, on će to i raditi i on će dati super rezultate na tom polju. Znači ne mogu ja da okrivim mlade ljude zato što gledaju svog interesa. Normalno je da gledaju svog interesa. I istina je da ima primjera ljudi koji se javljaju, normalno to su ljudi koji vazda neki su, barem jedno od dvoje ljudi mjesečno se javi sa prijedlogom za praksu, za volontiranje i tome slično. I stvarno su super rezultati ljudi takvi. Oni kad dođu kod nas u firmu, oni su jako zainteresovani da prođu kroz sve odjele, da nauče svaku vrstu posla. Zašto? Zato što kad završe fakultet, imat će jasniju sliku o tome šta je potrebno da bi imali posao u privatnom sektoru. Evo ovako, s obzirom da smo... Ima pitanje, djelujete 5. put na svaku temu se Ja ću rad vama dati riječ ukoliko se svi slože. Ja odavde već dobijam dosta signala od učesnika koji kažu... Ja ću presuditi i dati. S obzirom da sam vas prekinula već dva. Hvala. Možda će moje pitanje biti malo nevezano za temu i o čemu ste večeras govorili. Prije svega, dobro večer svima. Moje ime je Mila Dedić, dolazim iz Instituta za razvoj mladih KULT. I žao mi je što prije nisam imala priliku govoriti, jer možda je bilo dosta vezanih podataka za mlade koji su možda bile dezinformacije, naše bi upravo istraživanje ili koja se ne vjeruje možda popravile sliku. Ono što mene zanima, pitanje za vas kao preduzetnika je, imamo sada situaciju da zadnje 2 godine daje se puno novaca za podršku preduzetništvu, uglavnom mladih ljudi, jer se kao to. Svi naši pokazatelji pokazuju da je preduzetništvo prvo nešto što se uči i drugo da ne možemo očekivati da danas velika izdvajanja da će sutra donijeti da se preduzetništvo razvija kod mladih ljudi i sl. Zanima me da li vi mislite da ćemo ipak imati neke rezultate ili su to više manje bačena sredstva. Govorim, većina programa je institucija, znači nevladinog sektora, tako da nije napad na državne institucije, iako sada praktikuju svi zavodi za zapošljavanje da imaju što više programa za samozapošljavanje, a bez opet jednog strateškog pristupa uvođenja preduzetništva u vrtiće, osnovne škola, da ne pričamo o fakultetima. To je dobro pitanje, a nije ono dobro pitanje što se tako kaže, nego je fakat dobro pitanje. Ja sam malo kritičan, ajde da kažemo više prema ljudima koji su u biznisu nego prema generalnoj populaciji, jer znam da ljudi koji su napravili milionske biznise zaposlili 100 ljudi da posvete svoje vrijeme radu sa mladim. I ja sam isto bio dio nekog, projekta u kome sam ljudima govorio o pokretanju startupa. Jedan problem u tome svemu onako kako ja to vidim jeste to da ljudi koji su uključeni u neke projekte koji su financirani sredstvima NGO, često puta su dovedeni u situaciju da oni rade na razvoju nekih startupa koji su cool, ili što oni misle da je to nešto cool, a da oni nemaju praktičnog iskustva u biznisu, ne mogu da stave u kontekst biznisa ono što rade. Znači, dobro preduzetništvo vazda dolazi iz nekog stručnog usmjerenja. Znači, ljudi koji rade u financijama uvijek će znati kako napraviti dobru aplikaciju za Forex.
a ne mogu to znati ja koji sam završio srednju školu ili fakultet, ali imam super elan da radim na planu razvoja preduzetništva. Ono što bi ja promijenio u projektima, ne mislim da je bacanje novca iz razloga što se mijenja mentalitet ljudi. Veliki je značaj tih projekata zato što u komunikaciji dolazi veliki broj mladih ljudi koji su pod utjecajem kojima se komuniciraju prave vrijednosti. Znači imaju priliku da pričaju s ljudima koji su im pravi mentori, koji su već razvili biznise za sebe. Dobro je da promijene način razmišljanja, da bi taj novac bio još efikasnije iskorišten, to jest da bi startupi koji iz toga proizilaze bili stvarno uspješni, bilo je potrebno da to bude okrenuto prema ljudima koji već imaju 5 godina iskustva u poslu, u biznisu, a koji imaju ambicije da pokrenu vlastitu kompaniju, da bi im se omogućilo s financijske strane da urade nešto za što oni vide konkretno u svom poslu da postoji potreba. Jer mladi ljudi se vode nekim svojim elanom i oni žele da naprave nešto što je super u njihovim očima, a ono možda nema praktičnu upotrebnu vrijednost. Ono što je dobar biznis je da rešava problem ljudi, znači da postoji zatim potražnja da su ljudi spremni platiti novac za to. Znači to može doći samo od ljudi koji već imaju iskustvo u biznisu, a imaju taj isti elan. Ok, to je to. Hvala puno.